लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरा ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो। ल त्रिशुली बजारै गयो यार, ल गयो यार। ओ ए सिलास यता आऊ, यता आमामामा यार बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल, अलि टाढा बसौँ, टाढा यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल। Bencana banjir dan tanah longsor dahsyat melanda perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu 26 Agustus 2026. Sedikitnya 160 orang dilaporkan tewas dalam bencana tersebut. Ratusan orang lainnya masih hilang termasuk sejumlah wisatawan asing. Dari rekaman CCTV yang beredar menunjukkan warga berlari menyelamatkan diri dari terjangan material longsor. Gelombang lumpur dan puing setinggi beberapa lantai gedung menerjang kawasan perbatasan pemirsa. Sejumlah truk dan bus bahkan terseret oleh derasnya material. Dilaporkan media pemerintah Tiongkok, korban jiwa akibat tanah longsor di pusat perbatasan Tibet sejumlah 3 orang tewas, sementara 265 orang lainnya hilang. Pihak kepolisian Nepal melaporkan bahwa telah menemukan sedikitnya 157 jenazah setelah bencana tersebut. Tim penyelamat terus mencari korban dengan menerobos lumpur dan genangan air banjir yang menimbun lantai bawah sejumlah bangunan. Kementerian Pariwisata Nepal melaporkan sekira 403 wisatawan masih belum ditemukan, di mana sebagian besar merupakan warga asing yang berasal dari India, Australia, Inggris, Malaysia, dan Amerika Serikat. Menurut keterangan Kepala AFRC David Fisher di Nepal, sejumlah desa dan kawasan pasar telah musnah. Pemerintah Nepal mulai mengirimkan bantuan darurat ke wilayah terdampak. Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, berjanji mengerahkan seluruh sumber daya pemerintah. Sebelumnya bencana terjadi setelah gelombang air menerjang koridor Sungai Bote Koshi pada Rabu pagi. Gempa yang terjadi di wilayah Himalaya diduga memicu longsoran es dan batu hingga membendung aliran sungai. Material es yang bercampur dengan bantuan dan sedimen kemudian bergerak deras mengikuti aliran sungai dan berubah menjadi gelombang banjir bandang. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti rangkaian banjir dan longsor tersebut. Chico! Chico! Mati.
त्यो बुढा कहाँ चाहिन्छ त्यो बुढा घरभित्र सिरानु पऱ्यो माथि केही छैन ढुङ्गे बजार पुरै डुबेको छ हेर्नुहोस् त्रिशुलीको अवस्था पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार ओ सिलास यता आऊ यता आमा यार बजारै गयो यार यहाँ नबसौँ ल अलि टाढा बसौँ टाढा यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा ड्याम यार बाप रे खाल्टो त जम्मै बगायो के हो यार आमा राम 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 कति मान्छे लयो हे प्रभु बाप रे यो त जम्मै गयो यार सयौं हजारौं मान्छे मरे आएको छ यहाँ त हजारौं लाखौं मर्छन् मान्छे त यो हजारौं मान्छे मर्यो होला त्यो त सबै लग्यो पहिलेपछि जम्मै गयो मान्छेहरू तलसम्म गयो चितवनसम्म सबै आएको छ मान्छे आएन भ्याएन नि कहाँ भाग्नु पाउँछ यार कहाँ ताल फुट्यो सिस्टर के भयो